Kuzohlabana Umkhonto Wesizwe kanye neqembu le-EFF ngokuhlakazeka kwe-GNU eyenziwa iqembu le-ANC kanye ne-DA. Angiqale nje ngikubingelele ngikwamukelele channel yaMaSwedi Mana Production okubingelelayo umxolisi Mfana kaDlomo ngaphansi le enkandla enhle ngokusiholela. Mangabe-ke uyaqala ukufika cela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe le video ushaye like bese-ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje esiziphethe njengamanje. Enganza kwethu-ke zithi singase sibe ne-GNU eyenziwe-ke amaqembu amasha amaqembu-ke afana-ke nele-ANC, Umkhonto Wesizwe, i-EFF kanye-ke namanye amaqembu amancane akhona vele kwi-GNU ngaphandle kwe-DA. Ziveswa yini na okanye zivuswa yini na lezo nkulumo ngenxa-ke yokubonakala kwey'ngxabano eziqala phakathi kweqembu le-ANC kanye-ke neqembu le-DA behluleka ukuvumelana ngezihlalo omunye nomunye kumele ukuthi-ke azithole kwikhabhinethi. Angikukhumbuzi nje ukuthi-ke kwi-GNU le khona njengamanje amaqembu-ke asasekhona njengamanje ayilishumi, okusho ukuthi-ke wonke lamaqembu kumele-ke ahlabane ngezikhundla ezithile kwikhabhinethi kanye-ke nama-deputy ministers position. Kodwa-ke manje inkinga iqala ngeqembu-ke le-DA lona-ke elifuna ingalo yonke lithi nje lifuna-ke 8 wezihlalo-ke ezizoba-ke kwikhabhinethi, kanti ku-ANC uthi yena ngeke aze akwazi-ke kuyinikeza lezo y'hlalo-ke ezu-8 akayifunayo u-DA. Njengamanje-ke kukhona-ke iy'nxushunxushe phakathi kwawo omabili-ke lamaqembu sokwenza ukuthi-ke kuvuke okanye kubuye-ke amagama leqembu-ke lomkhonto wesizwe kanye-ke neqembu le-EFF ukuthi-ke uma ngabe ifeyila-ke le-GNU ye-ANC kanye-ke ne-DA iwona kuphela-ke lamaqembu omabili angakwazi ukuthi-ke alekelele i-ANC ikwazi ukuthi iqhubeke nokubusa lapha-ke eMzansi Afrika. Kanti vele umnumzane-ke Julius Malema wayekade eshilo lungakaqali ukhetho wathi yena akanankinga nokulekelela i-ANC uma ngabe-ke izohluleka ukuthi-ke ithole lo 50% eyahluleka ukuthola. Mhlambe nje umbuzo wami njengamanje ngenza kwethu ukuthi-ke nina njengomphakathi ningathokozela na ukubona-ke i-ANC isebenzisana nomkhonto wesizwe, ukubona i-ANC isebenzisana neqembu-ke le-EFF uma kungekho iqembu le-DA? Ungivezele nje lapha kuma-comments ukuthi-ke iluphi uhlobo lwe-GNU ongalithanda ukulibona luphumelela lapha-ke eMzansi Afrika, olwe-ANC plus DA noma-ke olwe-ANC plus umkhonto wesizwe plus EFF. Ngicela nje ukuthi sidibane lapha kuma-comments bese ungenzela iqiniso lokuthi-ke ushaye like bese-ke ucofa subscribe ukuze ungeke usale kwivideo elandelayo. Ngiyabonga, asidibane khona.